jak taruna piana somal hingan tosan perhatian belinde ane utama bali duak nuturen bali duak ngorahin timpal belinde apang bisa makena nanging yen beli cuma sing patokin tutore tan bineng kadi babakan pulih ada pergi diam nanging cuma makentang bali duak nuturen bali duak ngorahin timpal belini apang bisa makena nanging yen beli cuma sing patokin tutore tan bineng kadi babakan pulih ada pergi diam nanging cuma makentang Ngurang lampah pejalane jan tiang ngenahang masalah ngalahin umah ngalahin pianak sing lah tujuan sejak pengharapan mangan ketenangan kewah rasa nyemak keputusan masalah ngajak kuranan apa ceraian apa pertahanan masalah hejan benaka di pengadilan apa ceraian apa pertahanan pada meswang gugatan yen ninggal palasang kengegin menang sujatine ada nekalah tua piana kejuma yen nyalanang pede ngalih yene peleh tirake mirip masalah bakat aneh ne paling lelah jani kalah kal cabut gugatan
kau dapat balasan ngajak piana rasa hidup batine asa. Oh hati kene nasibe sekadi ampas tabune telah manis ya kesopahan rasa embang ganggu kurenang tiang laut keplagendahan. Oh hati kene nasibe tapi balik tiang dicukuang tiang udah balik dari hati kuting reraman baline masa kagada kentian apa gunan hidup sesai membakti kewalau bikasih jelek ingat-ingat tangtup yang nake terus sing jagalah padidi. Sekadi ampas tabune telah manis ya kesopahan rasa embang ganggu kurenang tiang laut keplagendahan. Oh hati kene nasibe tapi balik tiang dicukuang tiang udah balik dari hati kuting reraman baline masa kagada kentian apa gunan hidup sesai membakti kewalau bikasih jelek ingat-ingat tangtup yang nake terus sing jagalah padidi. Tapi balik tiang dicukuang tiang udah balik dari hati kuting reraman baline masa kagada kentian apa gunan hidup sesai membakti kewalau bikasih jelek ingat-ingat tangtup yang nake terus sing jagalah padidi. Harta sani kuasa paling utama untuk anggun ukuran kita sikut raraman adi kudiang janit yang medaya yang nak muani nista ane tuah memodal tresna
tutin munyin raraman adi dabuin mikir beli ubadin kana raraman adi jadi ragu misi ngaleng tabang jarangane beli nawang hati sing terima yang ira kepalas ulian raraman selamat tinggal di sayang dumagi bahagia majalan subarakan adi Fitrastan iraga di hati tetap lestari tahu diri rare subakala hen beli tutin munyin raraman adi dabuin mikir beli ubadin kana raraman adi jadi ragu misi ngaleng tabang jarangane beli nawang hati sing terima yang ira kepalas ulian raraman selamat tinggal di sayang dumagi bahagia majalan subarakan adi Fitrastan iraga di hati tetap lestari ragu misi ngaleng tabang jarangane beli nawang hati sing terima yang ira kepalas ulian raraman selamat tinggal di sayang dumagi bahagia majalan subarakan adi Fitrastan iraga di hati tetap lestari Fitrastan iraga di hati tetap lestari Dadi tiangi deken bali sing dadi nyalekan kuranan padidi ulian sing tanya duhang kopi ulian sing taen nampingin darang nasi anto anggon alasan pangko suli cuma tiang tu sing nawang kan culik solah beline di sisi sai kulkulin anak
beli memaca isin surat tiangi. Kalau ento masih tiang sing nunggala beli, kita munyin surat adine di palagan ane si malu. Tresnan baline tu sing tulus kapining tiang sami keserahan nanging kecampahan. Sing kerasa ngetel ye paningalane ulu, inget tangpi dan sai beli nyakitin adi. Mara kerasa yang sepi di subane hadi metilan, sangat sesalah nuda mara jani merasa sudah tine ragan adine sangat harapan beli. Kening tina yang beli sekali perjalane sayang chandra setada tututin beli nanging sayang ngejohan. Kita masih rakan adine nyatun say tepukin beli nanging ngapahan rasanya pahat di mata ajo rasa di hatin baline. Kerasa ngetel ye paningalane ulu, inget tangpi dan sai beli nyakitin adi. Mara kerasa yang sepi di subane hadi metilan, sangat sesalah nuda mara jani merasa atine ragan adine sangat harapan beli. Kening tina yang beli sekali perjalane sayang chandra setada tututin beli nanging sayang ngejohan. Kita masih rakan adine nyatun say tepukin beli nanging ngapahan rasanya pahat di mata ajo rasa di hatin baline. Kanya manis belis rasa
diarep tiang tuah midang ngayalang raga beli kangen sing ngidang genjrengan gitar lantunan syairi rikala beli megeni romantis kempian uli mara kenal muda tu sing ngidang sapang manis manis mula manis kenal beli manis yang paling Dusinjo ling dan pasar kegiatan beli apa ngidang nu paham kangene jani kang bang tiang pantas ngidang isi liman beli kang bang tiang pantas kenyang mi beli kang bang tiang hubungan raga marang ketini kang bang tiang tusing bani maksiat takut yening bas kaliwatan belingan sana johan karena hesu baja sing tahan bagi taniman beli sayang kang bang tiang pantas ngidang isi liman beli kang bang tiang pantas kenyang mi beli kang bang tiang hubungan raga marang ketini kang bang tiang tusing bani maksiat kang bang tiang pantas ngidang isi liman beli kang bang tiang pantas kenyang mi beli kang bang tiang hubungan raga marang ketini kang bang tiang tusing bani maksiat takut yening bas kaliwatan belingan sana johan karena hesu baja sing tahan bagi taniman beli sayang
atas orte di ngehangadi Unduk belini ngelah mitra Nu masih belingi dan ngalih alasan Mekelit tekin dosa Masa bangsa dia di Arab adini